Sanibonani guys, kaManqabeleni Phethela Mazibela inimba ngomhla ka-18 August. Guys, isabambe ngakho phakathi kukaLazarus benoZoleka bayaxabana guys usuku nosuku. Namhlanje ke umane nje wathi Lazarus kune-picture apha enhloko yami. I-picture of wena uya lapha endlini kaHlathi uyoncokola noHlathi. Uzizwa usafe kuHlathi more than usafe nami. Wathi oh iyona nakanye into ongicingela yona leyo. Wathi ufuna nicinge ntoni? Baningi kabi abantu obungaya kubona kodwa wakhetha ukuthi uye kuHlathi i-ex yakho. Wathi yo andikholwa. Shuthi wena ucabanga ukuthi njalo mesine-fight encane nje la endlini mina ngihambe mina ngiyozilahlela kwenye indoda. Awuvu ucabanga ngani ukuthi bengiyofuna uthumeka lapha? Waye ucabanga ukuthi bengiyekuHlathi? Yo guys, wathi ukuthi awufuni ukuyifaka kwi-situation engikuyona, uyifake ezinyathelweni zami ukuthi mina njengoba ngicinga kanje kungani. Usethi-ke uZoleka, no, wena ongafuni ukucabanga ukuthi mina ngifila kanjani uma ngi-accuse ngezinto ezimbi kanje. Guys, ithe saqhuthana kanjalo kwabe kuqhamuka uqhawekazi beno-Azande. Qhamuka nje kuyashunqa between uLazarus benoZoleka. Inyembezi guys ubuchithi ngapha nangapha. NoLazarus useyakhala-ke manje, angazi ukhaliswa yini na ngoba uyena okhipha inqaba amabhomu amazwi abuhlungu awabhekisa laphaya kuZoleka. Emva komzuzwana-ke uhambile uLazarus eyocela-ke uxolo kuZoleka. Washo ukuthi I'm sorry sithando sami, uyazi kunamanye amazwi engiwakhipha ngisole sephumile emlonyeni wami. Yazi mina ngisoze ndakucingela into embi kangaka ukuthi wena awunasimilo. Hayi cha, akusinto ebekade ngihlose ukisho leyo, kodwa-ke imane nje yaphuma. Wamane wathi uZoleka, ya akunankinga, I forgive you, but i-forgiveness is not the same as i-trust. So ukukuxolela kwami akusho uba ndiyakuthemba, okusho ukuthi from now on kuzomele nje uthi kuyolala kwelinye lamagumbi wena ozokhetha ukuthi ufuna ukulala kuliphi. Yay! U-Azande-ke uke wahlala phansi-ke nokhazini wakhe phela eyobuza ukuthi ngampela what's going on between the two of them, cause le tension yabo it's even showing nase-ofisini. Uzazama ukuphika-ke uLazarus pretending like everything is still okay. Kube kucaca pha ukuthi something is happening between the two of them. Usho kahle nje u-Azande ukuthi no, sinibonile phela noqhawe, we just walk into you having a huge argument, so ungabe usafihla nje bhuti what is happening. Waqala-ke uLazarus wathi nami angazi, yazi angazi nanokuthi sifike kanjani lana, angazi nje yonke into ibikade right kwiqiqise siyalwa. Hayi bo Lazarus, awusazi manje ukuthi nifike kanjani lapha. Phela yonke lento guys yaqala emva kokuthi uLazarus ethi akaphume uZoleka kuyisikhundla sekuba yi-CEO, kube uyena oba yi-CEO manje. That's where it all started. And who started it? Uyena uLazarus. Manje uyangixaka masisethi akazi nanokuthi kwenzekeni. How? Anyway, u-Azande njengoba-ke eseyindoda-ke ushilo wathi hayi cha, if you need to talk anytime come to me, sizosela iwine sizikhiphe zonke. Wajabula kuLazarus ukuthi khona-ke ubrotherhood ozokwazi ukumsiza kule nkinga yakhe yasemshadweni. Guys, kupheli-ke lapho leka amabandla uHlathi bekade egoqoke iphini ifake eqaba amaveji. Bayafika nje abomndeni othulani laba Thandeka kanye noNtsiki. Semefika bathi hayibo chini Hlathi Joseph Mabandla, what are you doing? Uyapheka? Athi uthumeka i-punishment yakhe leyo. Wathi washo ukuthi i-punishment yokuthi-ke uphekele uZoleka esikhundleni sokuthi amphekele yena. So mekuthi ukwazi ukupheka i-breakfast kaZoleka kumele-ke apheke nesapha yakhe-ke uthumeka. Guys, wazikhipha zonke-ke iy'ndaba zikaZoleka-ke uthumeka etshela abomndeni ukuthi-ke ulale lapha kaMabandla ngoba yena benendoda yakhe-ke uLazarus bebexabene. Ayi-ke guys, ukhuzile uNtsiki washo ukuthi hey, be careful, la amanzi aseke amakhona aphinde ame futhi. Musu uzisondela za kakhulu-ke uZoleka ngoba ngase kugcine sekuphinda amanzi emalakade amakhona. And uthumeka wamukwana omnikeza ilihlo nje eli-weird ukukhombisa khona ukuthi hey, don't you dare, if ubuyela kuZoleka
ngiyakutshela ndoda, uzowukhomba umuzi onotshwala uqede ungene phakathi uphuze uphinde udakwe. Imagine guys, umndeni wakamabandla kade udingida-ke indaba yonkaba yomntwana okuhle phela besho ukuthi njengomabandla kumele igqitshwe khona kamabandla le nkaba le. Guys, le nkaba-ke bekuzomele behambe beyoyicela kuyena uZethu-ke nodadewabo-ke uThokozile, ngoba ingane besiqedile iviki zelwe, so inkaba ingaqathaka noma inini. Ngenhlanhla-ke ngampela inkaba yengane iqathakile namhlanje. Bajabula-ke uZethu benothokozile lapho bengekho umuntu omdala kwenzeka konke lokho. And another thing that is good is that uZethu ngathi-ke useyibambile-ke manje i-motherhood yakhe, ubukeke happy namhlanje, wenze ngisho i-breakfast ebakhombisa phela ukuthi sengathi-ke akasenalo uvalo lokunakekela-ke indodakazi yakhe. Ushilo nanokuthi incelile ingane yalala, and konke lokhu uzenzele yena engasizwanga uThokozile, which is a good start. But-ke uthe umndeni kamabandla usufika-ke uzoshola indaba yosiko nokuthi bona bengomabandla iy'nkaba zey'ngane zakhona zonke zigqitshwe emagcekeni akhona, bebecela nenkaba okuhle igqitshwe khona. Bamane babukana nje uZethu benothokozile, babuza-ke kamabandla ukuthi-ke ingabe inkaba isiwile yini. uZethu-ke benothokozile bavuma bathi yebo. Hhayi-ke bajabula-ke mebezwa ukuthi inkaba yengane iwile and iwe namhlanje ekuseni. Uze washuthuma-ke ukuthi kushuthi isase-fresh le nkaba. So bayacela ukuthi-ke bayoyigqiba kamabandla ngey'ndaba-ke ezibuhlungu guys, bathole ukuthi inkaba isigqitshiwe already. uZethu-ke benodadewabo uThokozile bayithathile inkaba bayoyigqiba emva kwendlu khona namhlanje ekuseni. Manje-ke umbuzo wami omile uthi ngabe abakamabandla bazothi abahambe beyoyimba yini inkaba yengane? uZethu benothokozile ngoba mengase kuthiwa bayabacela ukuthi abayoyimba, vele siyayazi i-answer to that. Thokozile uyena ozophendula kuqala athi no, vele le ngane yakasithole, so inkaba yayo kumele igqitshwe kaSithole, hhayi kamabandla. Guys, kusazoshuba kodwa sizobona ngamazwibela alandelayo ukuthi-ke iyokuzala nkomoni. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaManqabeleni bathela amazwibela inimba ngomhla ka-18 August. Guys, isabambe ngakho phakathi kukaLazarus benoZoleka bayaxabana guys usuku nosuku. Namhlanje-ke umane nje wathi Lazarus kune-picture apha enhloko yami, i-picture of wena